Okay, class. Welcome to the story. So, የጀመርነው ታሪክ አለ ዘ ዛሂር ባይ ፓውሎ ኮኤልሆ በጣም የሚገርም ስቶሪ ነው። ሶ ሙሉ መጽሐፉን ባንችልም የቻልነውን ያክል እንቀጥላለን። ሶ ታሪኩን እያዳመጣችሁ በዛው እንግሊዝኛ ትማራላችሁ። ሶ I hope you will enjoy it. So let's start. So on the previous episodes we learned that his wife has been disappeared. So ጠፍታለች ሚስቱ ስለዛ አውርተናል። So now we are going to talk about him. ማን ነው ሰውየው? ሚስቱ እንዴት ልጠፋበት ቻለች? We will talk about that. So immediately ወዲያውኑ come under suspicion and I am detained. Detained ማለት በህግ ቁጥጥር ስር መዋል ወይም መታሰር ማለት ነው። So በጥርጣሬ ምክንያት ወዲያውኑ ታሰርኩኝ. Because I refused to say where I was. I refused to say where I was on the day she disappeared. So disappear ማለት መጥፋት ነው ብለናል። So እሷ በጠፋች ጊዜ where I was የት እንደነበርኩኝ አልተናገርኩም። በዛ ምክንያት መናገር ስላልፈለኩ refuse ስላደረኩ refuse ማድረግ ማለት እምቢ ማለት ነው። So እሷ በጠፋች ቀን የት እንደነበርኩ ለመናገር ፍቃደኛ ስላልሆንኩ ነበር የታሰርኩት። However ሆኖም a prison officer has just opened the door of my cell saying that I am a free man. So የእስር ቤት አዛዡ my cell which means የእስር ቤት በሬን ከፈተልኝና I am a free man ነፃ ሰው እንደሆንኩኝ ነገረኝ። And why I am a free man? ለምንድን ነው እኔ ነፃ ሰው የሆንኩት? Why am I a free man? Because nowadays means አሁን nowadays አሁን everyone knows everything about everyone. ሁሉም ሰው everyone ስለ እያንዳንዱ ነገር ያውቃል። So everyone knows everything about everyone. እያንዳንዱ ሰው ስለ ሁሉም ሰው ያውቃል። You just have to ask the information is there. መጠየቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ. You just have to ask and the information is there. መረጃው እዛው ነው ያለው. Where you have used your credit card የት እንደተጠቀምክበት. where you spend your time ጊዜህን የት እንዳሳለፍክ. spend means ማሳለፍ. whom you have slept with ከማን ጋር እንደተኛ. in my case በኔ ኬዝ ደግሞ it was even easier ቀላል ነበር በኔ ኬዝ. a woman another journalist ከሌላ ሴት ጋር ሌላ ጋዜጠኛ. a friend of my wife ጭራሽ የሚስቴ ጓደኛ. and she is divorced ፈትናት which is why she doesn't mind ለዛም ነው ቅር ያላላት. doesn't mind means ቅር አለ ማለት. revealing that she slept with me ከኔ ጋር እንደተኛች reveal ስታረግ ወይም ስታሳውቅ reveal ማድረግ ማለት ማሳወቅ ነው. so ስታሳውቅ ቅር ያላላት ለዛ ነው because she is divorced and she doesn't care about him. came forward as a witness እንደ witness መጣች which means እንደ ምስክር in my favor when she heard that I had been detained. ልክ መታሰሬን ስትሰማ ምስክር ሆና መጣች. she provided concrete proof concrete የሆነ ጠንካራ የሆነ ማስረጃ proof አቀረበች provide አደረገች that I was with her on the day and the night of Easter's disappearance. ኢስተር በጠፋች ጊዜ በዛ ምሽት ቀኑንም ምሽቱንም ከሷ ጋር እንደነበርኩኝ concrete proof ጠንካራ ማስረጃ አቀረበች. so because of that ተለቀቀ ማለት ነው. I talked to the chief inspector ከቺፍ ኢንስፔክተሩ ጋር አወራሁኝ who returns my belongings and offers his apologies. so የኔን እቃዎች belongings ነው belongings ስንል it could be his belt, his phone, whatever he occupied at the time. so when he returns my belongings and offers his apologies ይቅርታ ሲጠይቅ apologies means ይቅርታ. adding that my rapid detention rapid means በጣም ፈጣን so የኔ ፈጣን በፍጥነት መታሰር was entirely within the law በህግ ማዕቀፍ ስር ያለ ቢሆንም within the law በህግ ስር
and that I have no grounds on which to accuse or sue the state ምንም አይነት ፍላጎትም ሆነ መብት የለኝም ለመክሰስ to accuse or to sue ማለት ለመውቀስ to accuse and to sue means ለመክሰስ the state መንግስትን I say that I haven't the slightest intention so intention means ፍላጎት ትንሽዬ እንኳን slightest ትንሽዬ እንኳን ሐሳብ አልነበረኝም ምን ለማድረግ doing either of those things ከሁለቱም ነገሮች አንዳቸውንም ለማድረግ ስለምን ነበር ያወራው ስለ accuse ስለ መውቀስም ሆነ ስለ መክሰስ ሁለቱንም የማድረግ slightest intention አልነበረኝም that I am perfectly aware በደንብ ጠንቅቄ ነው ማውቀው I am aware ማወቅ መረዳት that we all under constant suspicion ሁላችንም በጥብቅ ክትትል ውስጥ እንዳለን and under 24-hour surveillance 24 ሰዓትም ክትትል እንደሚደረግብን surveillance means ክትትል even when we have committed no crime ምንም እንኳን commit ባናደርግም ባንፈጽም ምን crime ወንጀል so even when we have committed no crime ምንም ወንጀል ባንፈጽም we are under constant suspicion and also 24-hour surveillance you are free to go ለመሄድ ነፃ ነህ አለኝ echoing the words of the prison officer አስተጋባ ያስተጋባው መልሶ የማንን ቃል ነው የፕሪዝን ኦፊሰሩን ማን የፕሪዝን ኦፊሰሩን ቃል መልሶ የተናገረው the chief inspector እኔም ጠየቅኩ I ask isn't it possible that something really has happened to my wife ሚስቴ የሆነ ነገር ግን ሊሆን አይችልም she had said to me ምን ብላኝ ነበረ once that I mean given her vast network of contacts በጣም vast ማለት enormous በጣም ሰፊ የሆነ expanded የሆነ large የሆነ ግንኙነት አላት ከምን ጋር ከቴሮሪስት underworld ጋር she occasionally got the feeling she was being followed የሆነ ሰው እየተከታተላት እንደሆነ ስሜት ነበራት ተጠረጥር ነበር the inspector changes the subject ርዕሱን ቀየረ ኢንስፔክተሩ ለምንድን ነው የቀየረው እኔ ግን I insist but he says nothing I insist means እኔ ተው ንገረኝ ጥርጣሬ ያለ ነበራት የሆነ ነገር ሆና ሊሆን ይችላል ባለቤቴ ያልኩት እሱ ግን ምንም አላለም I asked if she would be able to travel on her passport በፓስፖርቷ መሄድ ትችል ይሆን እንዴ ብዬ ጠየቅኩት ታዲያ እሱ ምን አለ of course አለ በትክክል መሄድ ትችላለች since she has committed no crime ምንም አይነት ወንጀል እስካልፈጸመች ድረስ why wouldn't she leave and enter the country freely ለምን በነፃነት ከሀገር መውጣትም ሆነ ወደ ሀገር መግባት አትችልም so she may no longer be in France ፈረንሳይ ውስጥ ላትሆን ትችላለች so no longer ማለት ከዚህ በኋላ ፈረንሳይ ውስጥ ላትሆን ትችላለች do you think she left you because of that woman you have been sleeping with አብረሃት ስተኛ ከነበረችው women ጋር ሴት ጋር በዛ ምክንያት because of that ይመስልሃል left ያደረገችው ጥላ ሄደችው so do you think she left you because of that woman you have been sleeping with አብረሃት እየተኛት ባለችው ሴት ምክንያት ይመስልሃል ጥላ ሄደችው that is none of your business አያገባክም ስለዛ አያገባክም that is none of your business አልኩት I reply the inspector pauses for a second በጥቂት ጊዜ ፓውዝ አደረገ ዝም አለ and grows serious ከዛ አመረረ ምን አለ he says that I was arrested as part of procedure በጣም ግዴታ ስለነበረ ያንን ፕሮሲጀር ወይም ያንን ሂደት ለማሟላት ሲባል እንደታሰርኩ ነገረኝ but ሆኖም ግን he is nevertheless very sorry about my wife disappearance ሆኖም ግን በሚስቴ መጥፋት ብዙም አላዘነም he is married himself እሱም ባለትዳር ነው and also ሆኖም he doesn't like my books ምንም እንኳን የኔን መጽሐፍት ባይወድም so he isn't ignorant as he looks ስለዚህ እንደሚታየው ignorant አይደለም ችላ የሚል አይነት ሰው አይደለም
ቸልተኛ ነኝ። he knows who I am ማን እንደሆንኩኝ ያውቃል። he knows who I am. we don't say he knows who I am. he can put himself in my shoes and imagine what I must be going through. he can put himself in my shoes በእኔ ቦታ ራሱን ማየት ይችላል። so to put one's in someone's shoes means to be in someone's place. so እሱ በእኔ ቦታ ማድረግ ይችላል እና ራሱን imagine what I must be going through ምን ውስጥ እያለፍኩ እንደሆነ going through ምን ውስጥ እያለፍኩ እንደሆነ imagine ማድረግ ወይም ማሰብ ይችላል። okay he can do that. I ask him what I should do next. ቀጣይ ምን ላድርግ ብዬ ጠየቅኩት። I ask him what I should do next. he gives me his card. ካርዱን ሰጠኝና asks me to get in touch if I hear anything. የሆነ ነገር ከሰማው ምን አለኝ? get in touch አለኝ። so to get in touch ማለት ከአንድ ሰው ጋር ምን ማለት ግንኙነት ማድረግ ማለት ነው። not sex of course ማውራት፣ መገናኘት፣ መደወል፣ ቴክስት ማድረግ። so I have watched this scene in dozens of films. በብዙ ፊልሞች ላይ ደርዘን በሚሆኑ ፊልሞች ላይ ይሄንን ሲን ደጋግሜ አይቼዋለሁ። and I'm not convinced. so convince ማድረግ ማለት ማመን ማለት ነው። so አላመንኩም። inspectors always know more than they say they do. ኢንስፔክተሮች ሁልጊዜም ያውቃሉ more than they say ከሚናገሩት በላይ ወይም እናውቃለን ብለው ከሚናገሩት በላይ ኢንስፔክተሮች ያውቃሉ። he asks me if I have ever met the person who was with Esther. ከኢስተር ጋር የነበረው ሰውዬ ያንን ፐርሰን ከዚህ በፊት አግኝቼው እንደነበረ if I have ever met that person ጠየቀኝ። the last time she was seen alive በህይወት የታየች ጊዜ I say that I knew his code name የኮድ ስሙን አውቀዋለሁ but didn't know him personally በአካል ግን አላውቀውም። he asks if we have any domestic problems. ቤት ውስጥ ችግር ካለ domestic problem ካለ ጠየቀኝ። I say that we have been together for 10 years. ለ10 ዓመት አብረን ቆይተናል and have the same problems most married couples have. አብዛኞቹ ባለትዳሮች የሚኖራቸውን ተመሳሳይ same ፕሮብለሞች አሉብን። ከዛ በዘለለ ግን nothing more ምንም ተጨማሪ ችግር የለብንም። so we will continue the story next time. Till then have a great time. See you on the next one. We will continue the story.